Isaac mbaronye sira amafaranga yanjye nimere nabi Zambaro mama franga yanjye kene bameze nabi agafaranga uragashaka naje cyane ko waje Burundi ukene kurya marundi kene kurya marundi je umukogaranya ndikira mugatera gasingi muri PJ bari ni wundi mudata aye tubarakufa we wari wamaze kuvayo nawe ngo navuyeyo bari ni fukuza banyirukaniye ngo secretary niwe mwandikira mbwa ati bambwiye kwifata nabi kwawe ingeso zitari nziza hagarika kazi secretary tujya mudada w'inzobe se wandi mwari mufitse rubundi aye tumuntu ku radio secretary akwirukana gute ubundi yabari bakundana n'abahungu arabisha ukuntu mbikunda biriya bintu ntago babambekera mu lesbienne sikora ibintu biryo ariko ndabikunda birabiryoshye apana ubutinganyi ndiko ndavuga abantu bavuga ko ndi umutinganyi ndi lesbienne yabari bazi ukuntu nkunda biriya bintu byabigena n'abahungu ukuntu babitese mwe bana ngo hari video ngo yambaye gusa ngo ari kugaragara ari ku maso ngo za Crystalione uzabayohereje nka Diayiti koko bayohereze pe bayohereze ndeye ukajya hiti nka wa munyamakuru taboro umurozi pe bayohereze navyumvise ndavuga ati ko batayohereza kugira tuyibone ariko reka tureke no black so nimbi hari ije hanze nta kibazo kandi nanabivuze nandi nawe yitanga ntacyo byo nta yitange mani nje nire yitara abantu bakeneye kumbona ndi gusa Davina kari umwana kuri nje se n'umwana Davina n'umwana kuri nje n'uruhinja nta kintu twaba dupfa uruhinja gutafi umuntu afite abana bagira kweza abana babiri ahubwo yarabakwica afise andi mwana Warvin n'imbanya ibisi ntirasohoka Yes, hello my people, hello my big family, hello Star TV 257. I'm Star by the ship, call me Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Mr. Lovintao, Mr. Ubeshi, Mr. Lifty, order from Burundi, Mr. Umukozi w'Omunzu, Mr. Life Story. Cyo nikigano gishasha kica kuri Star TV, order from Burundi. I'm number one presenter, last man presenter. I like to support everybody in our country. Don't forget. So, mubwe bwa Star TV for the first time dufise umwe mu bigeme nubwo yuko yavugishije industry hamwe ahandi ntayivugishe ariko ko yayivugishije ko hose turaza kukwikirana ni Crystalione n'umurundi kazi bamwe bakunze kumwita ngo umunyarwanda kazi ariko je iconzi no ko ari umurundi kazi ariko nkabamvuza amakosa haraza kumbwira ko atari umurundi kazi biraza kugenda neza cyane ni kigando tugira tuyage of course ibintu bike ariko vyiza biza gufasha benshi ko baradugukana kuri Star TV ni Star by the ship turi kumwe na Crystalione ça va Meze neza I'm good nawe umeze ute se amafaranga ya YouTube oya amafaranga yaragisha amafaranga ya YouTube burya arafise abayajya twegera ntituribo ubona sa n'umuntu ayajya hewe reka warabyibushe nagweruka kera nagize amatama menshi nagize amatama imbusiga utera ibyuma nk'iyo tatuwaje ndi kubona by the way ni nziza abari nyuma ya kamera ko batari ko barayibona se tatuwaje hano imubereye umeze neza yirabura ndirabura ariko nyene po y'abanyafrika bayimereye kunyene yangeze mu abazungu barayikunda cyane gusoma meze neza ariko nako tubonye abazungu ino tuca tubakunda cyane nako tugeze hari abakaci badukunda cyane Crystalione neza na neza sinarizi kuri mu gihugu cy'Uburundi ariko byantunguye cyane byantangaje reka mvuge ikinyarwanda ariko mumbabarire kubera ko hari gesanga nabivuze kubera ko ururimi bari rumwe ndashaka kwiyaniza abantu bajya muri comment bakandika ibintu bitadesheje agaciro y'Abanyarwanda ibiro twagiye okay uko biri kose ni byantangaje kubona Crystal ari mu gihugu cyacu Burundi neza na neza uri mu bikini biki byakuzanye mu gihugu cyacu Burundi imbere yuko tuyaga byinshi bitandukanye cyangwa imbere yuko ndakubaza ibindi bibazo bitandukanye Crystalione ari mu Burundi mu biki ko tuzi ko Crystal yaje mu Burundi amarakanya gato abari bimuzanye agaca hita agenda bimeze gute neza na neza so nubundi ni nk'ibyo hari muhira haba ari muhira hagiye wicara ukamara ukwezi kumwe 2 3 4 5 6 mugo kavuga ati reka simbire muhira cyane kari hafi simbire muhira ndamukanye ndashaka ko abavyeyi banje bari ngaha simbira ngaha baramutsa namwe nkabaramutsa bibaye ngombwa ko tubonana tukaramukanya nkibandanye ngo nta kintu cyatari kinga en fait kubera ko
kuri mu minsi mikuru sinigeze nza ngaho naciye mvuga ati reka simbire muhira ko mbonye akanya wagumye hari urya vya birayi ku biti hariya ibirayi amata reba inda nsigaye nikoreye ibirayi amata ibintu ujya hariya ku marangi ahantu bita ku marangi Nyamirambo bagira ibiti vyiza igikoma bro igikoma kiramo bread ndahabona hameze neza cyane hari ibyo kurya bimeze neza biteye neza biba bitesa cyane so umujournaliste ko ku ma TV online atandukanye nimaze gukora kandi menshi cyane of course kuri umunsi Crystal Lione ku bantu batari ko barabona ibikorwa vyiwe neza na neza i Burundi ariko maze igihe uri mu gihugu cy'u Rwanda uri gukorera hehe neza na neza TV online yitwa gute? Bon, reka twibutse abantu ko mfite YouTube channel yanjye ko BCTV show bigira indabyo Crystal ni channel nuguruye nyuma yuko ntandukanye na Budget hama ndayugura ndavuga ati why not ibintu umuntu nkoresha hajya anye nashaka gukoresha bwa muri byanje cyane ko umuntu ari Imana nyine bayifitiye ndayifungura nifunguye mu kwezi kwa 4 mwaka ushize ndagerageza mu buryo bwanjye nari nshoboye uko nari nshobojwe urabizi ko biba bigoye iyo utangura ikintu na support n'imwe biba bigoye so hagera ahantu ubyo je nari nshoboye bisa nk'ibirangije kandi na support n'imwe bisa nk'ibirangiye ndavuga rero ndakenera kubaho umwana w'umukobwa ndakina kwambara ndakenera gufungura ndakenera reka njye gukora ahandi niyo yandi bampa mpemba gamvuga ikirundi yamahera bampa kuri iryo cano yindi ndashobora kuronkaho duke nkaba nakota kamera nkashaka ikiganiro sinzi ko abantu bamaze kwibona ko rimwe na rimwe ari ubona nibyo nkakuta nk'ikiganiro ubwo nyine mba nahembwe nkahita nkota kamera ku nanjye nikomeze ndumukota avuga ati ahangaha so rero naratse kuri Maximos TV turakorana n'umumera araho umukobwa umwana mwiza cyane nyuma amasezerano asa nkarangiye ndi Kigali oya nje guca ku radio okay tukiraho nyene cyo kibazo utakimbanza je ndaza kugitangura reka tumaze tuvuge neza na neza kuri TV ubu nace kuri Maximos ubu ndaca no kuri Connection TV abantu barabibonye ariko ubundi gukora ku Isibo TV Connection ndetse wanakorana na Alvin Smith ari mu gihugu cy'u Rwanda yes ubundi gukora ku Isibo TV imwe mu mateleviziyo akunzwe mu Rwanda ndi gukora mu kiganiro cya Bench Sport imyidagaduro nayivuyemo aho gato njya muri sport yes ubundi muri sport ibintu by'abajwe bubizi nk'ubu nakubajije ati umujwere mushasha ariko kuza muri Chelsea yakinyejo bituma ndamubwira ariko buburetse ndi mu kiganiro cyitwa Bench Sport ku Isibo TV ni sheni cha kuri Star Time 211 nimba ntihenze kiganiro kiba kuwa mbere saa 1 n'igice kugera saa 3 z'ijoro kuwa 4 saa 1 n'igice kugera saa 3 z'ijoro kuwa 6 mu gitondo saa 3 z'igitondo kugera saa 5 turi mu kiganiro cya Bench Sport ariko no kuri YouTube Isibo TV urashobora gukora subscribe kugira ngo urebe ibiganiro kenshi nkunda kurondera abakinnyi b'abarundi bace muri championnat y'u Rwanda cyangwa se abarundi bakina mu Rwanda ariyo bambirizi muri Rayon Sport twarakoranye ikiganiro sinzi ko akibonye hari n'aba Samudizi ariko Ndizi yararwaye akira muri Rayon Sport ndabona yes uko biri kose reka turahera neza na neza kuri ucugura televiziyo gishika mu gihugu cy'u Rwanda warugure televiziyo novuga yuko havuzwe amajambo menshi atandukanye baravuga ati Crystal Lione iyo televiziyo ni umukunzi wiwe amugururiye wavuze yuko ata support nimwe ariko kino kibazo reka nakigaruke kuko bakivuze Crystal Lione yagiye mu Rwanda umusheri wiwe mama wanje no mu diaspora bahuriye mu gihugu cy'u Rwanda acahita amugururira televiziyo online ayo makuru yamayira warayumvise cyane iyo umustar bafite ibintu bakuvugaho bro kuba bakuvuga kwera ko afite ibintu bakuvugaho bakuvuga kwera kuzwi bakuvuga kwera ko ari ikintu utazwi ntago bakuvuga nta muntu yakuvuga kandi umuntu akuvuga kwemera arinze ko tumanya akakuvuga nuko umurenze umurenze hari akantu ari umutipe w'umushuti wanjye witwa Muhire Kevin wakinye muri Rayon Sport ni mu brother to yigeze kumbwira ati sister nubona umuntu afashe umwanya akakuvuga nuko uba umurenzeho nuko ari ikintu umurusha so rero ibyo bintu ntago ari byo sheri wanjye twarahuye mu Rwanda mwarahuye mu Rwanda yari mu diaspora se n'umunyarwanda ko ari diaspora nitubigarukaho niwe urumva turahura muga nta hantu ahuriye naco nanjye kuko ndibuka ko
hari ibitagenze neza biba ngombwa ko dutandukana ariko nta hantu na hamwe rwanashima abantu babateranije ni abantu baduteranije ariko mwasubirana se oya umuntu uduguteranya umuntu mutandukana kubera ko ari abantu babatandukanije ntago aba ari uwawe kandi bavuga ati nk'umuntu ngo numubwira ko umukunda akavyanga mureka agende niba ari uwawe azagaruka kandi na stable nago nimba ufite girlfriend nago muzateranwa n'abantu nakaza kubwira ngo sheri wawe baranteranije uzi ko nani mfite sheri hanze baranteranya uraga gukunda wanagukundaga nashaka kwemera abantu babamubwira so rero nta hantu ahurira nabyo kuko wanashima cano ico gihe hari mu kwa mbere cano yiguriye mu kwa kane atari no mu Rwanda yaragiye tutanakivugana rero nta hantu ahura n'ibyo bintu nusuye no kubyumvira no support kuri Krista no support ku bikorwa vyiwe naririye ndimara yari ndimara am fighter girl bese nkunda kubabwira ko ndi Lion ari yaganye nakihereza Krista la Lion okay aragenda mu gihugu cy'u Rwanda aruguye televiziyo yiwe turabona ibikorwa vyiwe turavuga ati Krista yoba yahinduye region aravuga ati kaje gukorera mu gihugu cy'u Rwanda wayi kuvuga ati kaje mu gihugu cy'u Rwanda usiga Burundi hari impamvu yoba yaratumye uvuga ati kangwitira mu gihugu cy'u Rwanda nkore kuri TV online ndiko ndakorera i Kigali i Burundi ndahihoze hari impamvu yoba yaratumye uje mu gihugu cy'u Rwanda reka ndakubwire mbwire n'abakunzi ba Star TV kumbere ngira ngo bari akarusho paraporo mu Burundi no mu Rwanda oya kandi ndakubwire wumve Starboy ndi umurundi kazi of course nanye ndabizi ava naho muvugana ndabazi ava aho ruguru mu kike urumva ndi umwana wavukiye muri Prince-Regis ndi umurundi kazi uvuga ngo nationalité burundaise ndayifise kandi wowe n'abandi bose nta muntu umwe afite uburenganzira bwo kunya kubwena igihugu bwanje kundi umurundi utegeza ko ubufise kandi n'ubwo handi ubishaka wa Burundi ntacyo c'est nationalité rwandaise nta muntu umwe afite uburenganzira bwo kuyinya kuko nibyo nyene umurundi kazi antake rwandaise ariko ndashaka kumenya ikintu kubera iki iyo umurundi avuze ikinyarwanda wajango ni ngacitse babe kubera iki se avuze igifaransa n'icyongereza atavuga ati subiza icyo cyongereza ibyo nako ndakubwira je narakivuze mvuye mu Rwanda bazi kunyica tiwe narabibonye ni gute uravuga igifaransa kuko iyo uri kuravuga urimo rw'abandi anakimwe babona ko ateye imbere n'uvuga icyongereza babona ko ateye imbere mu gihe uvuga ikinyarwanda bikaba ibibazo je rero ndababwire je ndi umurundi kazi umwana w'umukike yararuguru bahitima yuyu niwo papa wanje avuka Napoli baramubajije ati we nturi umurundi avuga ati je mvuka i Bururi ati Bururi ati je mama na papa bavuka i Bururi yavuze mama wiwe papa wo menya ni wari umuntu uzenya avance DJ Paul yaravuze ati umuvyeyi we atava i Bururi bari yarahuritse nyene no kubera ari umuntu nyene uri hejuru naho nyene barawe ndibaza amajambo y'abantu so rero nibyo ndiko ndavugana mu afite uburenganzira bwo kunyaka nationalité burundaise cyangwa rwandaise kuko ni ibihugu byanje byombi mama wanje ni umunyarwanda kazi nagiye mu Rwanda afite umwaka umwe nagarutse mu Burundi afite imyaka 20 so rero ibintu byo kumva ubu ufite ingahe nta mvuga nka 40 na urumva acha bibita nimugoroba passport yanjye yatakaye ndapostinga uzabana wanyandikiye ngo ngwire tubwire ukuntu wavutse mu 2000 Jefisi imyaka 23 bro ndacyari muto kabiri nawe ubona ako kabiri nyene kaba koroshe watangwe gucanga mu kukiri muto kandi no gufungura neza babiri ntugafungura ariko bwiza gucamuka urumva okay rero ndakubwira rero abantu bavuga ngo kuja gukora mu gihugu cy'u Rwanda bro na hantu nakuriye sibyo Uburundi ndabukunda bigeze kumbaza ngo kubera iki amagambo kunyine kuri akuntu bavuga ngo kubera iki ngo ndabizi umwe mu bajournaliste bo ngaho akora kuri YouTube mama ahamagara kuke amagara kitati aho kana muke jani kana ngabi Nyarwanda bebe sinzikonzo mwabari ngo kwera iki mubwira vuga ikirundi mubwire ikintu bebe senini ntago ari ngombwa ko tuba dushaka gutora aya
sesi fuse umuvuge ari twayikise aravuga bani promotion nageze aho ngaho ntabwo yaturisha ntabwo atwishe okay nagira ndakubaza ikibazo cyo mu Rwanda ariko reka nongere ndaturune gato kubera ko uvuze nko Bujahit bamwe baravuga ati Christian bavuye muri Bujahit kubera ko yo bapfuye n'umugore wa Kuke ari we ndetse ndibagiye izina Titi ko Kuke yo yatangwe kukiyegereza cyane musohoka sometime mukaja guciringa muri kumwe na Kuke nuko Titi biramubabaza arafuha aravuga ati no kubera ko yarajeje ibintu vya televiziyo Kuke yari yamuhebwe uburenganzira bwo kurikirana televiziyo aza gufuha aravuga ati no mukozi ategerezwa kwirukana kugira ntagume nyene yegera umugabo wanje cyo kivuga kwiki subona uravye Titi akabona nanjye ubona hari santima Kuke yagereranye isombo umugore we bisigura ko umugore wa ararenze umugore mwiza mane Titi ni mwiza Titi ni mwiza nje nawe mureba habaye ikibazo gikiri muri habaye nta kibazo cyabaye ikibazo cyabaye muri Bujahit dusubiye inyuma kandi ibintu bimaze imyaka ingahe reba abakozi bose baragiye ngiye ikibazo nagiranye na Bujahit ni famille wowe unzi kubera Bujahit abandi bose banzi kubera Bujahit n'umuryango wanjye nemera ariko ikibazo cyabaye hagati yanjye nabo nuko hari ibyo tutumvikanyeho bwa mbere narabisobanuye ahantu henshi bwa mbere hari ikiganiro nakoze no kuri Isaac TV biba ngombwa ko wampagarika mu kazi kubera ko hari ibiganiro twavuze ngo by'abatinganye n'ibiki byashobora gusubiza hasi televiziyo baramiza nyine 2 semaines nyuma ngaruka mu kazi nyuma yo kugaruka mu kazi rero hari ibyo tutahurijeho bituma sezera bonjour famille Bujahit ndabashimira ko mwanyizeye ndasezera ndava mu rugo amahoro ibyo bindi ni amagambo ibyo bindi sivyo nta mugabo wabandi watwaye ahubwo Kuke nta mugabo wabandi watwaye Kuke nashaka muga bro ariko Kuke ntabwo yari bwabikishemo n'umunsi reka n'igitekerezo ntacyo yagira Sishimbe ntacyo baramubeshera umugabo turava muri Bujahit uvuye mu gihugu cy'u Rwanda washikiye ku radio turavuga ati Christian neza na neza avuye mu Rwanda nararonse amakuru tarava mu Rwanda yuko uje gusinya kontra muri PJ Classic FM iradio isanzwe ikorera mu Kinama ya Mutama yahoza nkoresha Isaac Classic haiza kanya niye ntabwo mbizi ntabwo ari wiwe ntabwo isi wari umubosi wawe ukuvuze ngo jewe icyo nzi nuko nzi yuko Isaac tuba ari umuntu nyene akurikirana bya bikorwa cyane ibaza ko ari wenyine iradio ariko duhereje ukuri by'abashisi radio ni nini bro radio ntago ari YouTube bisigura yuko radio ni nini ntago ari YouTube radio ntago yakora umuntu byagenze gute kugira ushobore kuva muri PJ Classic FM office contrat byagenze gute kugira ngo nze muri PJ kuza kuko twarumvise kugira uva ikigaruze muri PJ Classic FM intuza aho byaciye ariko n'utubwira ukatubwira ati je kugira nje muri PJ Classic byagenze uku kugira mve none aha byagenze uku nguku hari ivyo tutumvikanye ko binibi kugira nyene na wa muntu ariko arimvira kujayo amenya ati nzifata kuno ne nagera ku radio PJ Classic FM 93 abantu batabizi je natangiye kuvugana na Isaac gukora ku radio nkiri muri Bujahit ndabyibuka batarugurura turavugana ndabyibuka ko twize kujana na Alvin hari ikiganiro ushaka ko tuzajya dukorana na Alvin biba ngombwa ko ibiciro kontra ye na Alvin batayumvikanaho neza na Alvin Smith yari gukorayo yes kuko Alvin yashaka amafaranga menshi nk'umuntu w'umusa hari amafaranga batamvikanye yo kuri konti ariko giye kwera ko umuntu wanje n'iki naravuga ati mu mose ndayarya tunari ndayarya ubwo nibwo rero turagenda ku radio turaraba ni radio nziza ifite ahantu heza studio nziza radio ifite studio nziza hano mu Burundi of course hama ndagenda mu Rwanda niho naciye nsezera kuri Bujahit ndagenda mu Rwanda nyuma rero aramagara ambwira ati uzaza ryari ku kibanza cyawe gihari iradio yarafunguye deje batangiye gukora ndaza umunsi wa mbere ngera hano Isaac twaraye tuvuganye birangiye ngiruka kumenga baje gutegera ku bwa cy'indege ajya cyari gihugiye narabonye Isaac TV je kugu warugiye okay ngarutse ahubwo nashitse ngaha bukeye Isaac turabona turaganira mu grand frère mu kazi bambwira bimeze kunuko ntangira akazi
natangiye mu kiganiro nyambwiye birangira nyivuyemo. Birangira ukivuyemo gute? Impamvu ntazi. Warakuwemo cyangwa warikuyemo? Nakuwemo. Wakuwemo. Twarakoranye n'aba Easybo na Feedback ikiganiro cya Nyambwiye. Bazana mu urumva amajwi ku radio, iradiyo si nka YouTube. Ese Nyamugima cyarahagaze? Ntago mbizi, ntago nkibona, ntasinigera mbona akavungo. Mwagikora we na Isaac Classic. Bagikozemo turi benshi. Ubu bazanamo undi munyamakuru Claude Saga, bazanamo hari n'undi mwigeme ari aho yabagije ikibazo yewe izi ngo we do you found like that. Where did you find ending? Kijya kibazo ijya link bahindundikiye ari nk'abantu nk'ijana. Niho wakora. Koraho. Hajya benshi nagwa bari ko ndi mu Rwanda. Rwanda. Where do you find ending? Finding. Turabandanye. Ubwo ndakora mu kiganiro nyuma kubera ko Isaac yumvaga ko ijwi ryanjye shaka kubyara umusaruro bashakira ikindi kiganiro, ariko akaba ari ikiganiro nene n'aba propose Nyamugigima. Oya, ikindi kiganiro nene n'aba propose ko nakoreraho kaba neza. Njya mu kiganiro cyo gutashya jewe na kapitene ya turakora arakuse nk'amezi 2 muri stage. Uri muri stage? Ntago wahembwa ko bavuga ko abakozi bari hariya bose bari bafite kontra bahembwa kandi akanoti katubuze. Njye nari mfite muri PJ. Agafaranga ariko warakabona cyane wari ukiri nyine muri yo stage. Kwiruka cyane ntago ngo amakuru uri kwiruka stage turacagenda. Okay, turacagenda. Ndakora muri urakora izo demo mu gutashya. Ndakora mu gutashya. Kwezi kwa mbere kurarangira. Kwezi kwa kabiri ibiceri byanjye barabima. Ariko aza atandukanye nayo numvikanye na Isaac. Bagwaye dakwiyerera. Ayo twumvikanye na Isaac siyo nabonye nsanze kuri konti. Bisigura ko Muriza. Ibi nayi urabizi ko nomeze njye subize ko nomeze. Man nago nyine tu. Niko si wamba nibereye. Birangira ku radio nseze. Useze kuko bagoye akanoti gake cyane. Oya. Turabandanya. Narasezeye, nsezera kubera iki? Kubera ko nabonaga bro. Iradiri mu kinama. Mimi naishi Musaga. Niliwaita kutafuta nyumba. Kugira ngo nimukire hafi y'iradi. Ikiganiro cya mu gitondo nakoraga ikiganiro cya mu gitondo. Kwa kabiri no kwa kane mfite ikiganiro nakubwiye icyo kintu. Muri izi mpano. Unasikia? Uva mu Musaga. Baho Musaga. Kinama. Bro, irumva kwa kabiri umbebaza ama déplacement none hari igihe nagombaga kuzinduka ngafata na taxi kuko bisi igitoro cyari kigoye. Unayigiyemo yaratsiba kubera ko abanyeshuri babaje ku ishuri. Bisi usanga bigoye. Niye azigende ku kazi nditanga. Ndagerageza nikaenda. Ndibuka ko directeur y'iradiyo hageze ahantu babona ko kuko urumva nimba nakoraga maridi mu gatondo sinashobora gutaha ku Musaga kugira ngo nze kugaruka mu kiganiro cya digital. Wapi nababuje gusigara ku kazi ukaguma bitutse ugafunguraho nkaryama nakura nkaryama. Rero umunsi umwe directeur y'iradiyo nese ambwira ati umwana arananiwe kuwa kabiri no kuwa kane ntugakore iki kiganiro cyo mu gitondo ahubwo gukora cyane cyane ngoroba. Bitu bikakata. Barase kuguhindurira. Oya, aminduri. Rero ibintu biza kugenda gute binakatala afu. Ndamwandikira Isaac ndamubwira rero Isaac. Kansubire ku ishuri. Ndabona ibi ntabye kanegire ku ishuri. Ako mu giko ntabwo ngiye ku ishuri. Kugira uje ku ishuri i Kigali. Namubwiye ko ngiye ku ishuri mu Rwanda. Ana no muri groupe kabisa. Ako mu byukuri sinari ngiye ku ishuri. Warugiye he? Nangiye kurondera ubuzima bundi kuko nabonaga amafaranga ndi guspendinga siyo ndi kubona. Ndi gusora amafaranga menshi. Ntuyinjize. Sinyinjize. Wakorera déplacement. Nakorera déplacement. Déplacement yari irimo.
waricaritse mu mushahara nahe bampaye ntabwo déplacement ararenga waricaritse Isaac Classic ahantu mwicara ahantu uramugira ati Isaac bimeze kubera iki we wanzanye mbwira kuzamemba no mafaranga ubu ngubu ariko barampaya kubera iki ndiko bandabasaba umwanya iki n'iki nta mwanya guhereje umwanya ntawo nari kubona wo kumwicarika mubaza ubusa kuko nimba ubwo nyine nuko byagenze sha rero Starboy ikintu cyaje kumbabaza nuko maze kwigendera naje kumva ndi makuru ngo Krista ngo ntabwo bro wa Krista ngo Krista ngo ntabwo ngo arasibaga ku kazi ngo Krista ngo natonda ku kazi ngo ashatse bro nakibuka igitondo nazinduka saa 11 n'igice njya ku kazi mwirirwa none ngatana imugoroba ku kijyanye ngo ndababaye pole sana baranameranya amafaranga niba aranyishyura hari amafaranga batarakwishura bayaguhereze none ugende bayaguhereze twigire kuri yarambwiza kazashyira kuri konti n'ubu narakira ahaguhereze tuje kuri ya group kwirira utunyama twigire gusa hego mandi bayamepe yame ariko ni nyuma yaho hari abandi ba journaliste bavuye hariho bari kilo promoter abo sizi ko bari muri stage baravuyeyo ibyo bireke mu nyuma Isaac yandikiye umukobwa umwe ukora ku radio aramubwira ati kandi ubwo yamwandikiye nkiri mu kiganiro arasezera ahubwo ngazaza gukora mu kiganiro cyanguriza Imana yandikiye undi mukobwa amubwira ati ukora ku radio akora ku indi radio atari PJ Classic FM kwidi PJ n'ubundi ikindi kiganiro akora amuhamagara mu kindi muri icyo kiganiro mu kiganiro cyawe na promotion baduhaye ahantu hari PJ uzu Mnyoting oya naho twoyireka ntacyo bitwaye kubera ko n'ubundi nazana ubukuntu uvuga sindugu yako mimi watu wote ni wandugu yangu lakini kuna watu wewe unajua tena waipokrite wanakuwa urumva rero ikintu cyaje kumbaza n'ukuntu jewe umukobwa aranyandikira mbwatera gasinkiri muri PJ bari ni uwundi mudada tubarakufa wewe wari wamaze kuvayo nawe ngo navuyeyo bari nifuza banyirukaniye ngo secretary niba mwandikira mbwira ati bambwiye kwifata nabi kwawe ingeso zitari nziza hagarika akazi secretary tujya mudada w'inzobe se wari bari mufitse ubundi tumuntu wo kuri radio secretary akwirukana gute ubundi secretary usanga bamubwiye ati ko ibingibi umuntu secretary niwe wirukana none kuri radio radio ni kintu kinini ujya mu secretary wa mugumenga aritunze ukuntu bishoboka ko bamuhaye intuzenye regre amubwira ati ko urukunguko ariko mu nyuma baje kwihanura baravuga ati ibintu noneho Krista kabishize ku mugaragaro n'umuntu wagira gatubagarura baguhereza amafaranga yawe ariko birangira umubebe asubiye mu kazi baramusubiza yaremera njye nta kibazo mfitanye nawe ntabwo ari wa mubebere yabwawe dufa ndindingi ntabwo ari we n'uwundi kabisa so rero PJ ku bantu bakurikirana Instagram yanjye ndi mu bantu baki mu Burundi Instagram yanjye ikurikirwa kandi ikurikirwa n'abantu atari ukuvuga ngo nawe mu Burundi cyane kuri profile yanjye nanashyizeho PJ naraposta sinzi ko babibonye narapostinga PJ pictures ahageze ku buryo abantu bose abashuti banjye bose mu Rwanda mbaza ati iradio ukora imikino ukora iki iradio twahemba gute najyaga mu kiganiro nkajya live ngaga ati mugomba gushyira urushinge kuri iradio ugahita ujya live nibwo buzima naragerageje uko nshoboye ngo icyo nshoboye ndabizi ko hari abantu bazi PJ hari groupe ya ruhagombamo bayizi kubera njya baravuga ati iyi si ya radio Krista Lyon yakozeho akonyene karahagije birarangira rero Isaac mbaronye sira amafaranga yanjye rimeye nabi Zambara mu amafaranga yanjye cyane bameze nabi agafaranga uragashakana cyane ko waje Burundi ukeneye kujya Marundi nkeneye kujya Marundi kuvunja abanyarwanda yawe abanyarwanda se shaho n'amadolari waduhereje ku manyarwanda sina waduhereje ku manyarwanda so rero nuko ibintu bimeze Starboy nuko ibintu bimeze ntanzigo murabizi ko je ntanzigo ngira nta mutima mubi sema tu ndamutafuta nitumeta franga budogo ni kuri tujye kumangani tujye kumurata umukwakwanya kandi yo cyabo mama we n'umwana mwiza byatari na Isaac n'umwana mwiza gusa sinzi ibintu byamukoroze gusa ikintu kimwe izi telefone dukoresha zadukoraho kabisa nandikia mtu na ukuna musema vibaya unakutana kana mfikie ndio hiyo so rero nibaza ko Isaac rega n'inyuma yanje haragiye benshi usanga bakoze amakosa baca barabirukana haraje abandi muri Isaac TV
ahubwo sinibaza ko ari umutima mubi Isaac azoduha umuco atubwire ko Isaac TV hari undi mukobwa wigeze kuza nasanzeho Miri aho Miri narabona ko ino showbiz atazayishobora ijya mwana ntabwo ari vyiwe naho abandanya bikora narabona ko iyi showbiz naho abandanya bikora sawa gusaza nyine w'umusazi ukwezi usazi kama mimi nini we suko n'ibintu by'amashari rero pore sana Landry promoter nagiye mu Rwanda nje kureba Landry sha ntabwo uramuja kumureba naragiye kumuraba ejo nashitse nje kumuraba so rero urumva ariko ikimbabaza nuko ari abantu bafise amativo online akomeye mu Burundi bataraja kumureba birambabaza ariko ntacyo erega umutima w'ufise si wo James umutima ufise si wo nakafise so Starboy reka nubwira abantu rero bavuga ngo aho umukobwa yivugisha ibinyarwanda ibiki bro ngitangira muri Bujahid twagiye watangura gupresenta gute presenta bari guys shada gulabiri bashana bamaze kwangara demonstra the teacher yeah go for real kumva sinavuga ngo ni promotion ari ndi kumuha Yago ariko mu Burundi hari abantu bamenye Yago kubera ko iyo intro bagavuga ati ko kiri gusubiramo Yago uja ni Kigali uri gukora ikiganiro nawe umuhereza n'umupira wandi hari umuntu uburaba ukavuga uti uyu muntu nkoze ibintu nkawe nashika kuri yeah of course kandi umuntu w'ikitegerezo kuri kandi tumenye yuko ikintu cyose gihari ku isi uko cyabayeho nimba abantu bariko bararirimba hari abantu baririmbye hari umuntu ariko araririmba kubera canje none Dramatini yaririmbye indirimbo ashiramo akantu gato bamukubita copyright kandi azi kuririmba indirimbo ntiyakubise hit kandi ntacyo bitwaye ntacyo byaba bitwaye rero ndabyuka ko bantutse avuga ko ivugisha ibinyarwanda still now hari abantu bakibivuga bro nashaka kubabwira ko Yago hari abarundi benshi ariko arafasha hari abarundi benshi ariko arafasha benshi cyane bariko baramenya afasha baza mu Rwanda akabafasha ndetse bakaba ni wiwe byo kubiwe ntabyo nzi ariko ndazi ko arabafasha ibyo byo kubiwe ntabyo nzi gusa ndazi ko arabafasha urumva hari abaririmbi benshi ariko arafasha hari abantu benshi novuga ariko kugira ama connaissance ndetse aheruka no gukora video mu Burundi yaraje gukora video mu Burundi mwarabonye video yakozwe na Era urumva ni ikintu ciza amakuru asumye afite n'indirimbo ari kumwe na Double J ya of course ntago ibyo byobura kwera yaragerageje gusupporting umuziki w'u Burundi yarabigerageje arabyemera wowe uko naritukana ngo naongea ibinyarwanda we ni nani wakunifundisha kisi naongea wowe ni ndio kunyigisha ngo mvuge ikinyarwanda cyangwa ikirundi we barundi nyene niko bimereye so tubatahura uko nguko kubera ko nanje birambako ndi umurundi kazi ufite uburenganzira bwo kuvuga ururimi nshaka ejo nimvuga icyongereza bavuga ngo azigasige kivugisha ibyongereza oya ivyo byakubaye ko nta moni ya Frere byaramubaye mone we mureke none se mone warabishora avuga ati jewe ndi umunyarwanda kazi ibyo ni ibyo kumbwira none bitu byangombwa nabonye na Fopasi bavuga ati indirimbo zaranze indwi indirimbo nyarwanda zaranze isomene ndabona indirimbo mo bebe Monia reka nkwereke ukuntu ibintu binameze fresh Monia mu ndirimbo yakoreye ngaha ni indirimbo yakoze amaze kujya mu Rwanda niziye ziri kuri hit Muribaza ko indirimbo zatumye Monia bamumenya n'indirimbo zakorana i Burundi kuri YouTube ni zafite Kamikazi okay kuri YouTube ni iyo ndirimbo ifite views nyinshi uno musi urazi gituma Monia ariko araronka amaviews nukubera iki rero nuko uno musi ari abantu ariko bamukurikirana bamushira ku murongo Fernandez iko wapi asanzwe ari mu gihugu ca Kenya ni wakora n'ama video kidogo kandi Monia Frere kuno musi numva ko asanzwe aba mu gihugu ca Kenya yamaze kuba muri shooting yavuze ko no bari yaba ubu ngubu ari mu Burundi sinzi impamvu utaramubona ari mu Burundi ariko yatubwiye ko amerwa kumukoresha iganiro Monia na nduga ngo nangayika Rwanda Kenya Burundi tafite maisha nibyo ariko umukobwa wirwanaho nibyo sawa Sinumva nibyo ndiko ndakubarira Monia urabona ko indirimbo ariko arakora afite support mu Rwanda babona impano yiwe waraza kumubwira ngo uriko uravuga ibinyarwanda ariko arigeze aweze ukampiga aweze ukamugusa ngo nivyo naongea kinyarwanda uramuvuga hama bandanya akora iyo support ayironka tujye turaba none ikintu kimbabaza bro ukuntu bajya ngo bakadutuka mvuga ibinyarwanda ibikindi ugasanga ibiganiro byo mu Rwanda ivyo bari bacana comment za mbere nizo barundi lakini aweza kaangalia emission yako
abarundi nyene dufise ibintu by'iwacu twishiramwe aweze kangaria emission yako ariko muzo mu Rwanda kazira bagashira comment love from Burundi love from Burundi weye ndugu yake aweze kangaria emission yako by'iwacu sasa urumva hamagacaza gutera induru ngo singo ivuga ibinyarwanda bro ndakivuga ikirundi ndakivuga niyo mpamvu wumva ikinyarwanda nyivuga ikirundi ndakizi 100% n'ikinyarwanda ndakizi 100% hari ikintu ushaka kumenya mu gihugu cy'u Rwanda hari benshi bakunda kuyenduka asanga umuririmbyi w'umurundi yakoreye mu Burundi cyane agace genda akavuga ari yango umunyarwanda ariko akabivuga ndamuvuga umuririmbyi akabivuga yibaza ko acaronka support navuga ko ari umunyarwanda byarashike Iva muziki n'umuntu uvuga yuko yaciye ku rezo social zitandukanye agira sore indirimbo ari kumwe na Marina avuga yuko mu Burundi bamufashe nabi like that twatuzi ko ari indirimbo zateye imbere Iva muziki ari mu Burundi abanyamakuru baramuteza imbere aravuga yuko ari umunyarwanda abwira arabe ko bironka support ariko ko yavyifuza siko turiko turabibona turabona Iva muziki abwo yasubiye inyuma paraporo ya kera ico cyo kivuga ku iki cyarakugeze uri mu gihugu cy'u Rwanda nimba cyarakugezeho muri wowe n'igiki cyaki kikuza mu Rwanda Iva ari mu bantu bakoze umuziki kera ngewe nakuze menye ubwenge numva sheba ndaguhunga ivi niyo oyeye ni yarafo niva ya indirimbo ari kumwe na Sun Queen ni Sun Queen ari muri video yiwe sindi kubibona neza nabo ndi kubona indirimbo ye kera urumva tukira abana umuntu wakoze indirimbo kuva kera nziza kandi zari ziryoshye ikintu wamenya gutahura Starboy no kubwira mu Rwanda baratwika abari abana bahenze oya barategura n'umutwe bagupostinga n'umutwe wavuyeho cyangwa wakoze impanuka kugira ngo atrending showbiz yabo barayumva bro Burundi ukoze showbiz bacabwa ibintu bakora ibintu byabo hariya showbiz nyine ibintu byabo barabyumva je nshaka kunyandika inkuru kandi sinshabura rero naiva ashaka ko yaravuze gutya agatwika anakumbusha watu wa Burundi bamukumbuka haraho usanga bari bamwibagiye lakini akiongea hivyo birashika kure naka Iva buziki ju bamukumbuke kubera ko ico gihe hari kera regeneration nshya kitazi Iva uno musabuziki kugira afashe kuko atari ko afashwa n'iki se konje ko yishoboye Iva ariko aratrending Iva naishi wapi kwanza Iva kenshi akunda kuza Kigali ariko no mu diaspora abamukiye gihugu nibaza ko ari Belgique gutse Belgique Iva naweza kosa franga za kukuya Burundi agakora indirimbo kwa Breezy cyangwa se kwa X cyangwa se kwa aba producer bandi bahari arabuze amafaranga yo kujya kwa yarenga kore video ni support akeneye ni ahubwo azajya abatemo kari akantu ku buryo muguma mu mitwe mumwimvira nk'ubu uracimbira ko yavuze ngo wese hakuna support Burundi nundi nabona kira kiganza avuga ati ninde ni Iva muziki je ndiyumvira ko atabikoze kora ko yanku Burundi ahubwo ari gutwika kuri je niko ndabyumvira mugasinzi sindi mu mutima we okay uko biri kose twifuza iterambere Crystallion yifuza iterambere twifuza gushyigikirwa twese ese wapfuye iki na Davina umugore wa Ibris yarigeze kuvugwa ko mutari kumvikana hagati yanyu igihe mwari mukorana muri Bujahit cyakwe ubwo ni mwapfuye Ibris Davina kari umwana kuri nge se n'umwana Davina n'umwana kuri nge n'uruhinja nta kintu twaba dupfa uruhinja gutafi umuntu afite abana bagira kuyeza abana babiri ahubwo yarabakwica afise andumwana Warvin n'imbanya Ibris ntirasohoka navyo nzi gusa kuba rega kubyara nibisigura kuri umuntu mukuru mvuze ko ari uruhinja kubera ko n'umwana kuri nge nta kintu kimwe twapfa mutekereze iyo uri hasi wenda Crystallion bakuye ko twapfuye iki numva ngo mwapfuye numva ngo mupfa abagabo ojya muri Bujahit ahubwo Ibris niko Davina yambwiraga ntago Ibris nge navuganaga nawe yakubwira ko yatekerezaga ko ngo Davina yambwiraga ko Ibris yumvira ko ngewe Davina mutangamo pasi mu diaspora ko Davina yambwira ariko abigeme muri no Burundi industry asanga bakora ku TV online barakunda gutanga amapasi cyane ku diaspora pasi nge nigeze nanga uno munsi nubwo ariko Nerina atarigeze guposta avuga ati Crystallion uri mu bantu bavugana n'aba diaspora cyane ndetse na video wambaye ubusa yo bihari mu diaspora iyo jambo aranyumvise Nerina atayimubeshera nimba atari Nerina ariko baravuze yuko video yo ishobora kujya hagana aho na minushe baravuze ko ari video ziri hanze ngo video ziri hanze nyene nguri ku mutu mwenye ko na video yawe
mutumenye ko na video Ayituma yawe izina ry'Imana yo mwijuru yirongo ayime yimwe Starboy diaspora. mutumenye ko na video yangu diaspora diaspora nami ni enjoy bana mwe bana ngo hari video ngo yambaye gusa ngo ari kugaragara ari ku maso yego ngo za Crystallione shabayohereje nka Jayiti koko bayohereje pe bayohereje ndiye ukajya hite nka wa munyamakuru mu nka munyamakuru Taboro umurozi pe bayohereze narabyumvise ndavuga ati ko batayohereza kugira ati yibone ariko reka tureke no blague so nimba ihari ijye hanze nta kibazo kandi nanabivuze n'ahandi naho yitanga ntacyo byo yitange mani nje niriye itara abantu bakeneye kumbona ndi gusa urumva wambaye gusa nyine ntago ari wo wishimye kuba yiyohereze kugira ngo abantu birire show urazi ko abantu basigaye banabikunda kubi barabikunda byataye abaye hari naho kubera iki kiganiro batakigira partage mugabo nyakabido ko wambaye gusa n'uri mukozi w'imako asha n'umuntu ari yavuga ati Krista video yasohotse ari gusa twayibonye urumva asatarira mugera nika ndabwira n'uwo bikora ubwo yaba ari umuntu nyene novuga gute ari closed nanjye ku buryo ubwo nawe nafashe umwanya wo gufata video nkizunguza ngo njya nkamwohereza nini ntabwo mbyumva simbyumva tu nibyo najya no unyongo abandi barasaba baravuga ati Krista yifata nk'umuhungu n'umugabo ahubwo no lesbienne ntabwo akundana bya baby nabo bakundana n'abahungu n'ababisha ukuntu mbikunda biriya bintu ntabwo baba bambekera mu lesbienne siko nta bintu biryoha ariko ndabikunda biryoshye apana ubutinganyi ndiko ndabubwira abantu bavuga ko ndi umutinganyi ndi mu lesbienne iyo bari bazi ukuntu nkunda biriya bintu biriya bintu by'abageni n'abahungu ukuntu biba bitese wadutwiki umunsi umwe nona kaduhereza akavideo nyene kugira tuzibone nzabatungura n'inkuru ubukwe bazatangara usa nuko numvise ngo n'abatinganyi hari ukuntu usanga bari abalesbienne usanga bakurya nawe urya abandi mu Rwanda kandi ni benshi cyane ntabyo nzi Krista umutwe w'umenga ari tuntu twaruje rero kishasha turakaloke Krista tumenyereye sometime burya Krista n'umuntu akwita mu naka ordinaire iyo bibaye ngombwa n'umunsi wa gusema ntago mbona ari umunsi kuri abakunzi ba staff ibi ntago ari umutwe wanjye ntago ahesheje Imana icyubahiro gute kumenga aratovye mwana aratovye Imana icyubahiro tubonese ahesheje Imana icyubahiro n'Imana agatentire ka rouge ko badita uwa mwita Crystallione la Lion sabon na support ujuma kandi nje nigeze ukwango support ariko Krista burya haya twapfuye haya Krista burya twarigeze gupfa kantu kageze gupfa kantu mani nguhangayikira n'iki birirwa abantu kango Starboy ukuntu wirirwa umuvugira birangira umvuyemo oya uri umuntu ariko nako atamutima mu nta mutima mu kandi rero umuntu wabikoze ariko ntago ari je kwigira ngo umuntu ubone inshuti yawe mani kureba umutima w'umuntu biragoye tu biragoye narakubonye ikintu cyishobora kubwira cyo umugenzi wa mbere muzeni kambe bana uja mana tigita nangayi unaona kamera yenyewe niko natumikisha unaona nandiki sio yako sio yangu vema bavyumva ko atari gwanje uko biri kose nibaza ko je narabihevye mo urazi ikintu umuntu yotangu keretse umuntu uzogira Imana akambwira ati ndaguriye kamera umugenzi wawe wa mbere c'est toi même nugira umugenzi wa mbere wundi muntu uzoba wihenze cyane na mama waraguhemukira akavuga ibigambo vyawe akavuga ati ujya mukobwa wanje ntashobora urumva ndiko ndakubwira kugira ngo muzombone kiretse niyagira nk'umuntu avuga ati reka ndamusapotinga uriya mwana muguriye nka kamera subire nkore lakini ibi bishayisha nanje hari kuzibona umuntu ngo kutazana ibiganiro none wamaye kamera mu Burundi kwikota ari gihe umuntu abwira favela akagwa kuri 50,000 aho yabagufashije abagufashije aho mirije no mu Rwanda kamera ziraheze ageze mu Rwanda mvugisha kameramani wa Yago ujya mu sister ndamubaza ati naronka kamera mu 35 y'amanyarwanda 35,000 ndavuga ati kamera nakoresha umunsi umwe kamera ukoresha umunsi umwe arabantu biyumvira ngo uriya muntu yagiye mata bishoboye kubera ko abo babivuga niyo bandi bafite amasapoti ku ruhande babwire ko twimama turipapa bane nje na Starboy n'undi muntu wundi wo ku ruhande turipapa tukimama strago niyo mpamvu mvuga ngo I'm fighter girl niyo mpamvu mugoma mubona nzengurukana hose ko mbashaka kurya mbashaka i Kigali ndishyura inzu inzu z'i Kigali nazo ziba zihenda ndishyura inzu dasyo nkambara neza agakweto keza iki kongira nkwishuriza amafaranga kwa Isaac ko numva nyene umenga nibibazo aya kwa Isaac yakumera ntari akumera Crystallione ariko Starboy je bagufuza gushikiriza ndugu yangu
ntwara kuri agrupo basi ngendo mwagwereza akanyama basi Nta kibazo mfite na PJ kibazo na Isaac mwavuganye amafaranga yakoze ikiganiro kwa Landry promoter arangira avuga ibintu ndavuga mana yanjye yavuze ibiki se sawa tubibutse biga barakirevye bakira babibutsa bakirevye asubira kiraje yakoze hajya ngo Isaac yavuze gute pendaro sakwe Isaac pana franga za watu Isaac kama nimba Isaac pipi ariko rero umwana mwiza mwana Isaac kwasi ari umwana mwiza muri kwe radira goye kandi imere neza pe mugabo ukanotsi iriya family yose bameze neza ariko ikintu camahera bro kunoti ni ikibazo unaweza uwo mutu abari abantu bakorayo bariko barafata bari abantu bose bakorayo nyine n'abantu beza n'abantu beza ariko buri kintu cyose iyo amafaranga abaye ikibazo bwo nyine bibifuza ndabifuza okay unaona natudia siko natumika tu hakuna hela lakini Rwanda nasikia vizuri zinaingiza franga kuliko ku Burundi cyane ariko niyo mu Burundi cyo mu Rwanda wayikereye ngaha i Burundi nasigura reje uri gukoresha ni mbashije gukora nka nuko nkora ndakunda cyane ibyo za Kiss FM izuba banyicishije izuba nutangurira ikintu cyo kunyagera ndakikugurira mu rugo ahangana amafaranga nagenda ako waji ufite amafaranga ufite support nta support ifise support ni jewe jenye nta muntu arafata se umuntu ariko aradukurikirana kuri Star TV yanguriye kamera cyangwa ameze kinini ntawe uhari kiretse ko hari umuntu yanguriye micro mani muheza ya micro nizo banguriye mani muheza gira izi arizo mfite zijya kontuze samfire nizo bampereje Crystal kiro bafuza gushikiriza abarundi kazi n'abanyarwanda kazi ndetse isi yose ko yadukurikirana hari diaspora bose uba wifuza gushikiriza ntigeze nkubaza ngo bishikiriza ntaco twariko turiganirira hari abantu benshi bari biganiro byacu bababaye ariko yareba nkiganira gace kwenga simande tukundane tu tucambere dukundane dushire hamwe Star Boy just nzo kubona nteye imbere hari abakunda uteye imbere bagashavura mugabo siko byakagombye kugenda urumva dukundane dushire hamwe nimba Star Boy akoze ikiganiro ugereze mugenzi wawe ukora kuri YouTube agisharinga agereze mugenzi we birwashe kumuha iyo support hama mwikure ibyo bintu byo kuvuga ngo abanyarwanda hanga ibintu baho ngabantu bajya mu Rwanda bakamara iminsi bakaza bavuga ibinyarwanda ibyo si byiza abanyarwanda ni nkuko mu Rwanda ugenda uri uravuga ikirundi kenshi uzumva kuvuga ati bandanye uvuga ndakumva ingene uvuga ikirundi bari proud yo kumva ikirundi baranavuga ko ikirundi kinaryoshye kurusha ikinyarwanda barabivuga ati ikirundi kiraryoshye cyane ariko arakubwira ati umuhungu wavuze ikirundi mukubitisha inkuba turi abakobwa n'abavuga ikirundi neza niko bavuga ngo mu Rwanda barakunda abarundi kazi we baragukunda sana ari uzuronka ibicaba ibyiti bicaba murankunda cyane ni mu mutwe barankunda ko nibo bantu benshi bakurikirana ibiganiro byanjye byo kuri BCT bagukunde none nanjye ninzi Kigali bankundisha abakunzi ba Star Boy abakunzi ba Star TV ndasabye mugende basi mukore subscribe kuri uze kumereza link ndahita yishira muri commentaire wowe urabikora rwose nimba ukora turi impirimbanye twese duguma twirinda turabatigitse ako hari undi muntu utabikora indesi kandi ufite utuntu twinshi wowe uduhisha nuzi Kigali nzaguha mu kwezi kwa kane gato promo mu kwezi kwa kane zabandi Kigali karibu rero antreta nataye passport yanjye muri witore rwose mbabarire sanef katebeka hante katevensen passport ya Kristo ndaza gukata kano kanda ndagishizeho ndaraza gukata kano kantu mite ndagasharinga kuri status z'abantu Vire Buyenzi ejo nandi muri Vire mu Buyenzi mu Nyakabiga bwiza Buyenzi okay Crystal kandi ndagushimira cyane ku mwanya waduhereje ndagushimira nawe Star Boy umva wafashe umwanya uraza kandi yafashe turato wambaye utume ni twiza se ako byaba binini ufunza kugurira gwawe wambara neza ninzi Kigali zaza ndatukuza reka ndatukwemereye ninzi Kigali wambara neza ibintu byaciyemo Landry tumuramutse muramutse na Landry Gucci Landry Gucci yego shayo umuvandimwe wanjye shayo Kigali kandi nararyohewe cyane kubona nyine mwarahuye uramuganiriza
Imana iguhezagire cyane. So iguhezagire nawe kandi ikintu kubwira ko haje Starboy Thank you so n'ucika much. intege ibi bintu dukora nta bantu bwari benshi babishobora kurwana nabyo Biragoye. ibashije kugukombata nyene Aruza ukarwana gaca biheba. Ababihevye ni benshi. ni benshi cyane urumva ariko umuntu akirwana avuga ati jewe shyiramo imbaraga cyane kuko niho hazava umugati urimo gusaza niho hazava ukuntu ubaho rero ko haje nagiye n'umuntu uguca intege Thank you so nufata much. icyo gihe umbuge kibikuvuga uti mu kwezi nzakota kamera rimwe umuntu uzashaka azaguha support Okay. turamutse ndi nta kibazo mfite na PJ ikibazo na Isaac yakoze ikiganiro kwa Landry promoter arangira avuga ibintu ndavuga Mana yanjye ndavuze ibiki sawa tubibutse biga barakireye bakira bose basubira kira ikiganiro yakoze ngo Isaac yavuze gute pendaro sakwe Isaac bana furanga za watu Isaac kama nimba mga Isaac bibi ariko rero Isaac ni umwana mwiza mwana Isaac wazi ko ari umwana mwiza muri iragoye kandi imereye neza pe mugabo iriya famille yose bameze neza ariko ikintu c'amahera bro unaweza kuwa mtu bari abantu bose bakorayo nyine ni abantu beza tu ni abantu beza ariko buri kintu cyose iyo amafaranga abaye ikibazo bwo nyine biba bipfuye ndio maana natudia siko natumika jua hakuna hela lakini Rwanda nasikia vizi zinaingiza franga kuliko ku Burundi cyane nanjye ariko niyo mu Burundi siyo mu Rwanda wayikeye ngaha Burundi sigura rejuri gukoresha neza mbashije gukora nko nkora Starboy wanyicishije izuba nutangurira ikintu cyo kunywa ngera kugurira mu rugo ahangana amafaranga nagenda yego ako wagita ufite amafaranga ufite support nta support ufite support ni jewe jenye nta muntu arafa se umuntu ariko aradukurikirana kuri Star TV yanguriye kamera cyangwa muziki nini hawa kiretse ko hari umuntu yanguriye mikro mani muheza amen ya mikro nizo banguriye okay easy arizo mfite zitakonoze safi okay nizo bamereje kuri Star TV wowe uza gushikiriza abarundi kazi n'abanyarwanda kazi ndetse si yose iko yadukurikirana hari diaspora bose uba wifuza gushikiriza ikintu no bashikiriza ntaco twari ko turiganirira hari abantu benshi bari ibiganiro byacu bababaye ariko yareba nk'iganiro gaca twenga man tukundane tu twicambere dukundane dushire hamwe Starboy just nzo kubona nteye imbere hari abakunda uteye imbere bagashavura ikindi mugabo siko byakagombye kugenda urumva dukundane dushire hamwe nimba Starboy akoze ikiganiro ugereze mugenzi wawe ukora kuri YouTube agisharinga agereze mugenzi we kugira ubashe kumuha iyo support hama mwikure ibyo bintu byo kuvuga ngo abanyarwanda ngo ibi ngabakobaho ngo abantu bajya mu Rwanda bakamara iminsi birakaza bavuga ibinyarwanda ibyo si byiza abantu kuyanga ni nkuko mu Rwanda ugenda uri uravuga ikirundi kenshi uzamba kuvuga ati bandanye uvuga bandanye uvuga ndakumva ingene uvuga ikirundi ndakumva ingene uvuga ikirundi bari proud yo kumva ikirundi rero natwe barabivuga ati ikirundi kiraryoshye cyane ariko arakubwira ati umuhungu wabuze ikirundi mukubitisha inkuba turi abakobwa n'abavuga ikirundi neza barabakunda nyine hewe murankunda cyane ni mu barankunda kubera nibo bantu benshi bakurikirana ibiganiro byanjye byo kuri BC TV show abakunzi ba Starboy abakunzi ba Star TV ndasabye mugende basi mukore subscribe kuri channel yanjye wowe urabikora rwose nimba ari ukwera turi impirimbanyi twese tuguma twiringa urabikora ariko hari undi muntu utabikora unuzi Kigali nzaguha inkuru yose karibu rero antreta nataye passport yanjye umuntu uri buyitore rwose ambabarire 69 80 40 85 kiganiro rero gishizeho ndaza gukata kano kandara ndagishyize okay ndaza gukata kano kantu ndagashyiringa kuri status Vire Buyenzi ejo nari ndi muri Vire mu Buyenzi mu Nyakabiga bwiza Buyenzi Crystal kandi ndagushimira cyane ku mwanya waduhereje ndagushimira nawe Starboy ariko two turato wambaye utumpe nitwiza se ariko byaba binini turumva kuriya gwa
usigaye wambara neza usigaye wambara neza ibintu byaciyemo usigaye wambara neza ibintu byaciyemo Landry Gucci tumuramutse na Landry Gucci yego shawe muvandimwe wawe kandi nararyoye cyane ko mwarahurira mugari Imana igwezagire cyane so igwezagire nawe kandi ikintu kubwira ko haje Starboy ntucike intege ibi bintu dukora nta bantu bware benshi babishobora kurwana nabyo ariko ibashije kugukombata nyene ukarwana ni benshi cyane urumva ariko umuntu akirwana avuga ati jewe shyiramo imbaraga cyane kuko niho hazava umugati urimo gusaza niho hazava ukuntu ubaho rero ko haje nagiye n'umuntu uguca intege nufata icyo gihe umbuje kibika uvuga uti mu kwezi nzakota kamera rimwe umuntu uzashaka azaguha support turamutse nde DJ Kiss Janvier Demos hajya ngo mwarakundanye na DJ Kiss duhaye makuru ayo makuru twarayumvise none si ubinyimikije se oya ayo makuru yaduhereza cyaravuze ko mwagiye mu rukundo na DJ Kiss twarakundanye turabona bigeme basohora indirimbo shango hello mutakujarini DJ asemani iyo ndirimbo ko narayibona mutakujarini ni kuone Kiss iyo ndirimbo sindayibona Kiss ushaka njye muri studio nanjye ngo sohora indirimbo DJ Kiss ushaka niho umugozi iyo ndirimbo muri studio sohora indirimbo kugira ngo wongere ugaruke Diva the best barigeze guserera baraserera barakundanye oya bigeze guserera bapfa nimba ari amafaranga ngo nta mafaranga yamuhaye akira ndirimbo ngira ngo nimba arayisohoye yari maze igihe kinini iyo ndirimbo yarayisohoye gusa ari iryoshe atashe Kiss unataka nende mu studio nikutolee muziki lakini Thank you so much Crystal Leon Imana igwezagire cyane washoye kuduhereza umwanya wawe urafata turagenda kugira ushore kudushikira Imana igwezagire cyane ni Starboy the Ship wa muri Star TV audio from Burundi East Africa nawe mushigikire Crystal ndaza gushira link muri commentaire ncandayigira epingle ndashire hejuru ushaka kwijamo urashaka kureka ikiganiro cyane tukwakoranye na Crystal uhite winjira muri iyo link urabe ibintu byiwe je nawe utamfasha ntacyo bimbi ariko bavuga ati fasha warafashijwe so bamushigikire uce kuri iyo link utusimbira ku rubuga rwiwe asanzwe akoresha rwa YouTube yiwiwe yimama kandi yipapa umushigikire Imana ibazagire cyane thank you so much thank you shalom wakoze nawe Imana igwezagire nawe we seka neza disi babaye mwiza ndumva nagize crush ubone